Facebook lama hemi post kamua he thil hi ania ti hian in zeka Kolasib DC hi kange Justice for ex-president of the MZP antini MLA ticket abe save ngei tura ngaila mase Kolasib DC in thudik tak alo pho chuak le ta sia apoi zotani MZP ex-president le MNF thalai hroi tu ni bok thu soika ni puiten kan lo oi man tre pasin le Justice for ex-president of the MZP antini ti chuanin hei thalaka hen kan muwa hi engbek chunge so thinge ka hre ho lawa hemi video poi klo en lem lawani poni sen thil ti tur kha chu chiang reng maya so thing chung chang ani mo mun phia chung chang poni sela ruling lai ti mol pho tumna abe tumna kha ani don ti kha chiang maya ZPM sarkar na noi hen magdo me chu politics a in pe na te po hi lo thleng ve zo zawa halo thleng cham chia heta hena zonga za chuni lo ma se enge mo chang chuanin a concern department zok kron tong ngai na hial hi om ta fo me ni entinan kan chief minister zui tu motor mo aveng tu ti teng i thar an le khami thar var mo khami le te po kha a han be chiam tak nangin a concern department zo khan an le chan le wang te hanon ta lang ta pap zela kha teng te kha kan history a ti teng o hun rei tak chulani lo ma se kan hun tal to kan lo thleng thin ani kha hi poni se hi kan share cheng anga Kolasib DC thu chuaki kanen chinang o hei hi nia view lo ma se chia thei tho tu rangai ngo press statement borsa pisapui dated 21st April 2025 ani tunai polytechnic building thingdola barmakuwa kuwa ni mo so thinga mote kha kalo tia tiro kuwa ni barmakuwa kumsa ni somni pani chauh vela tanga manto da khom tiral tumna chungchanga Kolasib khopuya tangin thu thang lengwak om nual ti hretania thuzik tlok hrechiang lawa social media WhatsApp le YouTube vela thu thedar om hi apoi hleya kan mi puiten thu chiang an hre theina tura he thu cho hi siamani Kolasib district chunga le Kolasib khopui chung mun engemaw zata barmakuwa dai Myanmaris arakanat mansa district court in achung thu arel to hi da ania atam berchu polytechnic building thingdola da anni he polytechnic building hi higher and technical education department noya omni in tun nuwa hian sak that le thom that repair and renovation kalpui tura ruam manania a khoi tu contractor po ruat fel to ni in kan ria building chung hi apop na sa hleya hei awang hian a chunga kuwada hi a chena sa to in amoi na sa hle to bok kuwari na wait hian building himna hi ati der thong le bokani heng kuwaman sale an chung chang rel fel to district court in district magistrate kota tiral tura ada fel to te hi engtia tiral tur nge niyang tin district administration le police lam chuan gun takin kan ngai tu a antini tela hi poimo view me hei district court in magistrate te kuta district magistrate mom district magistrate te kuta hian an tu dana tiral turin thuan lo da to ni chu phum bo emo hal ra le mo pai emo CRPC le kan dan thar BNSS relevant sections of CRPC BNSS intia district magistrate thunena angin sal emo ngai to in a thaber tur kan zonga phum bo turin mimal emo government department mun om lova tin halral ani chuan sumtam taksen angai don baka environmental issue na satak om thei dona tin the thanga paidar hian mithan khat lo char kho ma sum don atana mantum anum le thei boka heng zong ngai to hian ku wachia le lui ada na mun tirwa ngai bok si hi achunga dan talan to chana alei thei tur ne na tiral mai hi district magistrate chon athune na angin thra atia tunaya all NGO coordination committee Kolasib le chanchin bumi tenen po thusang sangai tua income ho na nei ani he huna hian district magistrate malak na hi athu phunga talan ania district magistrate thunina angin auction lilam manga tiral ani tani alei tu te hian polytechnic building a kuwada mekhi phur chuaka a building atirwa baka then fai ngai thian fain fel fai takin ana akal puidon ane Kolasib district magistrate malak na hian thu zik luak hrechiang masalova ngai dan lo siam mi engemaw zata nom ni na langa heng te hian hriat chian du an nei chuan district magistrate Kolasib district ne na emo borsa pisapui Kolasib a emo office hun chunga ron kala thu chiang ron jot masaturin kanin nge na kanin hriat tir ani
eng po ni se king ku wa an man khom sa te khi khithia reng ngot chuanin ari tham em awangin building te pon tuar thei nia ting achunga tangin tuiteron lu thei wangin a chhia nasato ma khatiang te awang khanin phum do don se ramzau tak hai nge lai khwarte ngai dona chumi ani lo chuan halral ni don ta se a halral nan sum tam tak sian ral angai bok dona chumi wang chuanin courtina enge phalna halo pe kang district magistrate chuanin auction mangin atiral ne chu thil zia ani ta ni hetilai MZP president zuding to mai hai chunga hian ani hian engeng tong kam nge na ya enge sei pheju ka she hau lova thudik lo an the dar ti kha chu DC thu chu ka tang hi chuanin achiang tavio mai ni mo khatiang kha ani eng poni sek athira ka seita kang khan opposition te hi an tanga ni tan tur po nia sarkar tum le thau khan nia dik tak chuan khami wang khan in peina te po tamanga tin hei MZP te po kan ti thina mizo zirlai pol te po hi han ti politics an luta ti hianin engenge mon ti chhole ta chu itam takhin MZP te po hi aizon nan hin an mang ta doim o chu ti thetin dan dik thlap nilova ramdang mi te laka poisa khon ti te po hi MZP hi lar khop maya chu wang chuan MZP hi pol tha ani nge thalo niang ti chu kan the ho lova kong tam taka chuan in social tu te po ma kong tam taka chuan thatna lai chin te po ve tho boka an thil ti sang te han thlir letin amaro chu akora chuan engem zo taka ngai to chuan MZP te han ti chho kewa te hianin to pa chuan political party an lu ta ti khan chu saifia wak ngai lovin kan muin kan trevek mayome poni se hi anita ne poni se Kolasib DC chuan heting hen thu chuaron ne ya antiral dan te kha aron soi ni auction mangin antiral ti kha aron lang chiang ta heng po ni se i hemi chung changa hian purba dro moi roi te MNF lampanga an thalai soi tu chuanin ati hianin thu chua alo nei ve bokani zalet news lampanga chuan teng hian kan hmuwa hachek bill to MLA Robert dro moi roi te chuan Kolasib deputy commissioner la district magistrate Robert Cyril mangaya chu vo in April somni pani kumsani somni panga khan Kuvaro man sa tiral ani dan an noi miang hian zona zota hard copy le online a chan na thon turin angen bok antini dear purbat si lalmangaya pathian zara idam that ka be sei ke pogadame DC and MA department a kan tho ho lai te kha angai hle mai aron ti masate te ni mo tunlai isu poimo tak Kuvaro man sa tiral dan chung changa thudik hriat ka dua anoi document te himilo peta che kazin lai ani wangin a hard copy baka online in miron thon tel sham bokla please rantini hei azia dan tak ani chuanin awahan official lem lo yo chukati please hanti laite mo po ni se thavek thave pakhan a thing dola Kuvaro tiral dispose to record in order achwa copy court order adilani panina Kuvaro mansa tiral tura auction system chalchon system mang tura decision lakna note sheet file noting xerox copy pathumna auction notice copy palina auction notice TV chachin bule notice board publish display aniti proof na copy pangana list of auction bidder le unbid na details te copy sarantia parukna auction bidders te zinga authority in achhang tu tur athlan na minute le order copies pasarina kudama tanga Kuvaro phurchok tura thupek na copies pariatna Kuvaro auction chang tu te sumpe Kolasib DCND emin adon na receipt copy le sarkar sum tura chalan manga treasury chhun lu na copy Mizoram sarkar dan dinglai anga MLA ten document kan dil chwa thei angin min perang turin kadila che min perang ramtan irong bol na tu sakna ka hlana che sincerely yes Robert moi roi te ti in lehkha athonani engponi se Kolasib DC thu chuaka khachuan auction in kan tiral ni ti kha toy theng berin ron tia purba ro moi roi te hianin a auction nge yani ti shiat theina tur proof akha aron dil swaktan hei court order aron dil ma sabera court order hi poimo angrenga chanchu court in lo phallo chon a noi mi zong hi ngai to lem lo thi na ni dona mara chu court in lo rem ti ni chuanin heng hi angai chhole zel dona ti hianin aron zot details khop maya chang ve khop mai ter purba ro moroi te poni sela kina insan na te pom tura in ngai te o he ti kan lo chang cheu don ne ti jong khatun tum video chu photo se